Başı menen жерге өсөт, кышта эмес жазда өсөт. Күн чыкканда жылтетип, жашын үмүт жок болот. Эмне? Bir ele жолу бар. Başı menen жерге өсөт, кышта эмес жазда өсөт. Күн чыкканда жылтетип, жашын үмүт жок болот. Bir-birinden hocamızdan ötürünüzler 3 cevap bulup doğru mes bulunmazsa gezek kızlar tarafta olur. Cevap sordu. Doğru mes bulunmazsa ayıp görünüzler hocam oldu. Bayçı çekin. İki cevap oldu. Üçüncü cevap var ayıp oldular. Daha bir cevap ayıp oldular. Başı menen жерге өсөт, кышта эмес жазда өсөт. Күн чыкканда жылтетип, жашын төгүп жок болот. Жақшылап ойлаңыздар жігіттер. Белгілеуде табышмақтардың бері. Ақырғы бір жауап бар. Эгерде арамада тапышкан жок болсо, анда өзүн жаздырып койсоң. Bir cevap bulup görülür. Jigitler bir ayıp görülür, botulur. Ayıp görülür. Gelinizler, kızlar cevabınızdan ayıp bulunsa gezeginizler verin. Жолу муз. Muz gel. Gelgiler mi? Jigitler ayıp gezeksilerde. Vakit yeterliğinizler, gelgiler. Bozorgon bir belek aldım, teң экиге бөлө салдым. Жара чапсам кызара түштү, кызарганына кызыга түштүм. Майда майдаланды, бозоруп кайра катып калды. Дарбыз? Жок. Bir cevap etti. Жок. İki cevap etti. Жакшылап ойлонуп коюңуз. Daha öyle kaynalatmayın. Bozorgon bir belek aldım, teң экиге бөлө салдым. Жара чапсам кызара түштү, кызарганына кызыга түштүм. Майда майдаланды, бозоруп кайра катып калды. Akıl bölümcülüğü var mı kızlar? Жок. Жок. Айтып кой эле. En doğru adam. Bozorgon бул 1000 сомдук акча. 1000 сом. Bozorgon bir белек алдым, бул 1000 сом. Тең экиге бөлө салсам, кызарып 500дөн болуп экиге бөлүндү. Мен кызарганына 500 сомдун кызарганына кызыктым. Ал майдаланып тыйын болуп калды. Тыйын болуп катык жана боз түстө болду. Birden bölümcülüğü kaynar. Jig kızlar. Ey bir kiç bala, sen bir tavuşmağında 5 kança bir жооп бар экен. Биз да ошондой кылып табышмак айтып койсок, кандай дейсиңер я? Эпилдик үстүндө жапылдап үстүндө бышылдап үстүндө мөлбулак үстүндө чийген токойдун үстүндө чытырган токой. Ар бир табында бирдей жооп бар. Оз, мурун, көз, каш. Катарынан айтып кетебиз. Оз, эки тиш. Эпилдигинен. Дил. Элин. Элин, оз, мурун, көз. Көзүн үстүндө кирпик, каш. Анан баш. Yok doğru. Emin 70% taptı. Altına tavuşmaz boyunca bağladı. Değil mi? Günü tünü tınmagan, böyle çapsa sınmagan. Kızlar. Taşkalım. Ballar ekranı. Ballar da mı götürüyor? Ballar. Altta geliyor konuk de. Sıylanma yokça. Rahman. Akalar geldi balmasız, köprü vurdu taktaysız. Dur koyayım. Dur koyayım. Rahman da şol derece taptadı. Barda bolsa belki bolsa vaqti ustar kelip kaldı. Makallarda birden tapmay kaldı, birden tavuştu. Gelingizler. Bizning Aygül Gülü kızlar komandasına koyulgan upaylar tavuşmak aytılады. 9 var mı? 9.
Табышмак айтуудагы биздин арнамыз жигиттерге коюлган упайлар 9-9-9-8. Рахмат, рахмат. Элиңиздер эми кыргыздын салттуу бийи болгон кыргыз бийине кезектебиз.